Poštovani predstavnici nevladinih organizacija i dječjeg doma, uvažene koleginice i kolege, poštovani predstavnici medija, želim da vas u svoje ime i u ime mojih kolega pozdravim i izrazim zadovoljstvo što potpisivanjem ovih ugovora obezbjeđujemo uslove za kontinuirano pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Puno poštovanje ljudskih i dječjih prava, rad na prevenciji i suzbijanju nasilja kao jedan od najvećih problema i izazova u društvu naš je zajednički cilj. Upravo o tome svjedoči bliska saradnja i partnerstvo sa nevladinim organizacijama koje se temelji na punoj posvećenosti problemu, profesionalizmu, koordinisanim i brzim reakcijama. Danas smo potpisali ugovore sa pružaocima usluga o načinu isplate i korištenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad sprovođenjem usluga. Riječ je o uslugama SOS telefon za žene i za djecu i mlade žrtve nasilja ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve, a sprovodit će je javna ustanova Dječji dom Mladost u Bijeloj, koja je za pružanje ove usluge dobila licencu za rad 19. decembra 2018. godine. Usluga će biti dostupna 24 sata, a ministarstvo će je finansirati u iznosu od 38.000 eura. Zatim usluga SOS telefon za odrasla i stara lica koje su također žrtve, odnosno postoji opasnost da postanu žrtve nasilja, koju će pružati NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Nikšića, koja je licencu Ministarstva rada i socijalnog staranja dobila 13. novembra 2018. godine. I ova usluga je dostupna 24 sata, pružat će se i na albanskom jeziku, a ministarstvo je izdvojilo iznos od 37.998 eura. Ono što posebno želim istaći, naravno ne umanjujući značaj do sada pomenutih usluga, jeste upravo prihvatilište, sklonište djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima, prvo na teritoriji Crne Gore. Naravno, postoji spremnost za širenje kapaciteta ove vrste podrške i u drugim gradovima. Ovu uslugu pružat će nevladina ustanova Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, koji je licencu dobio 16. decembra prošle godine. Pružalac ove usluge obezbijedit će prijem korisnika 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, odgovarajući prostor, materijalne uslove, smještaj u skladu sa uzrastom i polom korisnika, obrok, održavanje lične higijene i higijene prostora, sigurno okruženje, razvoj potencijala korisnika i osnaživanje korisnika, podršku u razumijevanju iskustva trgovine ljudima i krivičnog dijela trgovine ljudima i dostupnost usluge savjetovanja, odnosno terapije. Korisnici u skloništu će moći da budu smješteni najduže 12 mjeseci, a ministarstvo će ovu uslugu u 2020. godini finansirati u iznosu od 40.000 eura. Ukupna sredstva koje je Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdvojilo za 2020. godinu za finansiranje usluga u skladu sa ova 3 javna poziva su 115.998 eura. Iskoristit ću priliku da pozovem sve građane i građanke, institucije sistema i organizacije civilnog društva da reagujemo na svaki oblik nasilja, da ga pravovremeno prijavljujemo i da se zajednički zalažemo i djelujemo za okruženje bez nasilja. Dječja SOS savjetodavna nacionalna linija već postoji od kraja 2018. godine. Tu uslugu smo pružali u cijeloj 2019. godini u trajanju od 8 časova na dnevno, u samo radnim danima. Sa današnjim potpisivanjem ugovora ova usluga će se razviti na 24-časovno radno vrijeme i svih 7 dana, znači 365 dana, 24 sata u godini. Mislimo da je to usluga koja je dostupna našoj najmlađoj populaciji, koja je potrebna našem društvu, koja postoji u 192 zemlje na svijetu sa istim brojem telefona i pruža podršku našim najmlađim stanovnicima. Danas smo imali tu čast da potpišemo ugovor sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja u iznosu od 40.000 eura, čime je država pružila punu podršku u radu skloništa za žrtve trgovinom ljudima i time ga učinila u potpunosti održivim.
Vjerujem u narednih 12 mjeseci da ćemo na pravi način odgovoriti izazov koji je pred nama, kao što smo to radili u prethodnom periodu, a u cilju uspješne reintegracije žrtava trgovine ljudima u društvu ukoliko se radi o crnogorskim državljanima, a ukoliko se bude radilo o inostranim državljanima u cilju uspješnog i bezbjednog povratka u zemlju porijekla. Ovim je država Crna Gora pokazala da je trgovina ljudima visoko na agendi vlade. Samim tim smo mi iz civilnog sektora pokazali jednu ozbiljnost samom činjenicom da smo se licencirali čak i prije objave javnog konkursa i vjerujem da je ovo jedan uspješan i lijep primjer saradnje državnog sa civilnim sektorom.